салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба дарси забони англисии мо. Забони англисӣ аз сифр аз рӯи китоби Basic English Grammar by Betty Azar. Дарси дуввум. Дарсро аз рӯи китобе ки расмашро дар навор мебинед мегузаред. Ман пайванди китоб ё силкаи китобро дар поёни навор мегузорам ва китоб аз он ҷо дастрасӣ пайдо карда метавонед. Агар шумо дарси аввали моро тамошо накарда бошед, аввал дарси аввалро тамошо кунед, баъд омада дарси дуввумро. Чӣ хеле ки дар дарси аввал гуфта будем, аз дарси дуввум сар карда мо аз рӯи китоб дарс мегузарем ва дар ин дарс аз рӯи китоб аз қисми аввали китоб сар мекунем. мегузарем ба дарс. пеш аз оғоз кардани дарси дуввум як бор мавзӯи дарси аввалро такрор мекунем. English alphabet. чӣ хеле ки гуфта будем, алифбои забони англисӣ аз 26 ҳарф иборат мебошад. аз ин 26 ҳарф 5 ҳарфи он садонок мебошад ва ҳарфҳое ки дар расм бо ранги сурх ишора шудаанд, онҳо ҳарфҳои садонок мебошанд ва 21 ҳарфи боқимонда, яъне ҳарфҳое ки бо ранги сиёҳ ишора шудаанд, онҳо ҳарфҳои ҳамсадо мебошанд. мегузарем ба тарзи талаффузи ҳарфҳо. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. дарси дуввум. мавзӯи дарси дуввуми мо noun plus is plus noun singular, яъне исм ҷамъи аст, ҷамъи исм дар шакли танҳо. барои мавзӯъро хубтар фаҳмидан дар поён як мисол овардаем. A cat is an animal, яъне гурба ҳайвон аст ё як гурба ҳайвон аст. мавзӯъ сингулар ҳаст, яъне шакли танҳо. аз ин рӯ як гурба ҳайвон аст мегӯем. дар забони тоҷикӣ инро истифода намебарем он қадар, аммо вақте ки танҳо гурба гуфтем мефаҳмем ки дар бораи шакли танҳо мо гап зада истодаем. мегузарем ба боби аввали китоб. Chapter 1 Using be, ҳамон феъли чӯбие ки ҳамаро сарсону саргардон кардааст. дар поён баъзе ибораҳо аз дарси гузашта оварда шудааст. онҳоро такрор мекунем. What is your name? What is your name? номи ту чист ё номи шумо чист? My name is Yoko. My name is Yoko. номи ман Yoko аст. Where are you from? Where are you from? ту аз куҷо ҳастӣ ё шумо аз куҷо ҳастед? I am from Japan. I am from Japan. ман аз ҷопон ҳастам. мегузарем ба давоми дарс. мегузарем ба мавзӯи аввал аз рӯи китоб. чӣ хеле ки гуфтем, мавзӯи имрӯзаи мо noun plus is plus noun singular, яъне исм ҷамъи аст, ҷамъи исм дар шакли танҳо. ин формулаи мо мебошад ва дар ин дарс мо аз рӯи ин формула ҷумла месозем, ҷумлаҳои оддитарини забони англисӣ. дар поён мисол оварда шудааст. Canada is a country. Singular means one. маънои калимаи singular one, яъне як мебошад, яъне танҳо. Canada is a singular noun. Канада исми танҳо мебошад, яъне Канада номи як давлат аст, танҳо як давлат. Is a singular verb. Verb феъл мешавад. маънои is феъли танҳо мебошад, яъне вақте ки агар дар ҷумла isро бинем мефаҳмем ки дар бораи як чиз гап зада истодааст. Country a singular noun. Country давлат мешавад. Singular noun исми танҳо. вақте ки дар ҷумла агар countryро бинем мефаҳмем ки дар бораи як давлат гап зада истодааст. мисоли дуввум. Mexico is a country. Mexico
davlat ast yo Mexico yak davlat ast. A frequently comes in front of singular nouns. عادتاً پیش از اسم‌های تنها می‌آید. A comes in front of the singular noun country. در جمله زیرین ارتیکل A پیش از اسم تنهای country یعنی دولت آمده است. A is called an article. A رو ما در زبان انگلیسی article میگوییم. میگذاریم با مثال دیگر. A cat is an animal. یعنی گربه حیوان است یا گربه یک حیوان است. A and N have the same meaning. A و N یک معنا رو دارند. چرا که در مثال دیدیم دو تا ارتیکلی گوناگون است. A و N هر دو اینها یک معنا رو دارند. They are both articles. They are both articles. هر دوی آنها article هستند. A is used in front of words that begin with consonants. ارتیکل A پیش از کلمه های گذاشته می شود که با همصداها آغاز شوند. همصداها و صداناک‌ها رو ما در درس اول گذاشتگی بودیم. حرفهای B, C, D, F, G, etc. یعنی و غیره ها. اینها حرفهای همصداها می باشد. Examples مثال ها. A bed. bed با حرف B آغاز شده است. از این رو ارتیکل A می گیرد. A cat. cat نیز اینچنین با حرف C آغاز شده است. از این رو ارتیکل A می گیرد. A dog. dog نیز با حرف D آغاز شده است. از این رو ارتیکل A می گیرد. A friend هم همچنین. A girl. A girl هم همچنین با حرف G آغاز شده است. از این رو ارتیکل A می گیرد. An is used in front of words that begin with A, E, I and O. ارتیکل N پیش از کلمه های استفاده می شود که با حرف های A, E, I و O آغاز شده باشد. Examples مثال ها. An animal. animal با حرف A آغاز شده است. از این رو ارتیکل N می گیرد. An ear. ear گوش یعنی با حرف E آغاز شده است. از این رو ارتیکل N می گیرد. An island. island با حرف I آغاز شده است. از این رو ارتیکل N می گیرد. An office. office با حرف O آغاز شده است. از این رو ارتیکل N می گیرد. Vowels and consonants. صداناک‌ها و همصداها. در پایان روی خط صداناک‌ها و همصداها رو آورده شده است یعنی گذاشته شده است. Note یعنی قید یک و قید دو. ارتیکل A پیش از همصداها و ارتیکل N پیش از صداناک‌ها گذاشته می شود. این رو فراموش نکنید. برای درس امروزه و برای درس‌های من بعد این خیلی مهم است. نوت دوم. قید دوم. نام‌های زبان‌ها، شهرها، دولت‌ها، رنگ‌ها، نمودهای ورزش ارتیکل نمیگیرند. در مثال‌های زیرین مثلا country پیش از خودش ارتیکل A گرفت. animal حیوان پیش از خودش ارتیکل N گرفت یا cat پیش از خودش ارتیکل A گرفت. اما بعضی اسم‌هایی هستند که خیلی که در اینجا قید کردیم آنها پیش از خودشون ارتیکل نمیگیرند. مثلا کانادا نام دولت است. پیش از خودش ارتیکل نمیگیرد. یا مکزیکو نام دولت است. از این رو پیش از خودش ارتیکل نمیگیرد. میگذاریم به صفحه بعدی. در این صفحه برای به خطا گذاشتن ارتیکل ها یک بار دیگر صداناک ها و همصداها رو تکرار میکنیم و نوت یکم یعنی قید یکم رو یک بار میخونیم. ارتیکل A پیش از همصداها و ارتیکل N پیش از صداناک ها گذاشته میشوند. صداناک ها اینها هستند. صداناک ها vowels A, E, I, O, U اینها بودند حرف های صداناک. همصداها consonants B,
C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z و اینها بودن حرف‌های همصداها. میگذاریم به صفحه بعدی. Exercise 3 مشق سوم. در اینجا برای ارتیکل ها رو خوبتر فهمیدن یک مشق رو اجرا میکنیم. Directions تعلیمات ها. Complete the sentences جمله ها رو پر کنید. Use an article یک ارتیکل استفاده برید. A or N یا ارتیکل A یا ارتیکل N. مشق یکم رو خودش اجرا کرده است. A horse is an animal. اسب حیوان است. کلمه horse با H آغاز شده است. از این رو ارتیکل A گرفته است. کلمه animal باشد از با حرف A آغاز شده است. از این رو ارتیکل N گرفته است. جمله دوم an English is یا ارتیکل A یا ارتیکل N. language کلمه language رو میبینیم با حرف L آغاز شده است. با حرف L. از این رو ارتیکل A میگیرد. English is a language. مثال سوم کلمه city با حرف C آغاز شده است. از این رو ارتیکل A میگیرد. Tokyo is a city. توکیو شهر است. مشق چهارم Australia is country. country با حرف C آغاز شده است. از این رو ارتیکل A میگیرد. Australia is a country. پنجم red. red is color. کلمه color با حرف C آغاز شده است. از این رو ارتیکل A میگیرد. red is a color. سرخ رنگ است. چخیلی که در نوت دوم در قید دوم گفتیم که بعضی کلمه ها پیش از خودشون ارتیکل نمیگیرند. به اینها داخل میشدن نام زبان ها، نام شهرها، نام دولت ها، نام رنگ ها. میگذاریم به مشق ششم. Dictionary is book. Dictionary با D آغاز شده است. از این رو ارتیکل A میگیرد. book باشد با حرف B آغاز شده است. این هم ارتیکل A میگیرد. یعنی a dictionary is a book. لغت کتاب است. یعنی کتاب لغت این کتاب است. هفتم hotel is building. hotel مهمانخانه، building بنا. hotel با حرف H آغاز شده است. از این رو ارتیکل A میگیرد. building با حرف B آغاز شده است. از این رو ارتیکل A میگیرد. A hotel is a building. مشق هشتم bear is animal. bear خرس، animal حیوان. کلمه bear با حرف B آغاز شده است. از این رو ارتیکل A میگیرد. کلمه animal باشد با حرف A آغاز شده است. از این رو ارتیکل N میگیرد. یعنی a bear is an animal. مشق نهم B is insect. B زنبور با حرف B آغاز شده است. از این رو ارتیکل A میگیرد. insect باشد حشرات با حرف I آغاز شده است. از این رو ارتیکل N. یعنی a bee is an insect. مشق آخرم ant is insect. ant زنبور، insect حشرات. ant با حرف A آغاز شده است. از این رو ارتیکل N میگیرد. insect باشد با I آغاز شده است. این هم ارتیکل N میگیرد. یعنی an ant is an insect. مورچه این حشرات است. میگذاریم به مشق دیگر. Exercise number 4 مشق چهارم. Complete the sentences جمله ها رو پر کنید. Use a or and the words in the list. یا ارتیکل A یا ارتیکل N استفاده برید و کلمه هایی که در روی خط هستند. پیش از مشق را آغاز کردن در اینجا ما دو چیز مهم رو نوشتیم. دو چیز مهمی هست که برای درس های امروزه و من بعد خیلی مهمند و به آنها یا اگر آنها را خطا استفاده بریم جمله ما خطا می شود.
якум артиклҳоро бояд истифода барем ва бояд дуруст истифода барем. Дуввум феъли is. Агар феъли isро истифода набарем, ҷумлаи мо хато мешавад. мегузарем ба машқҳо. Якум, Arabic is a language. Арабӣ ин забон аст. калимаҳоро як бор банд барои шумо тарҷума мекунам. Animal ҳайвон, country давлат, language забон, city шаҳр, insect ҳашарот, sport варзиш. Arabic is a language. Арабӣ забон аст. Rome is a city. Рум ё Рим шаҳр аст. A cat is an animal. Гурба ҳайвон аст. Tennis чист? Tennis варзиш аст. ҷумлаам мешавад Tennis is a sport. Tennis варзиш аст. Chicago ин шаҳр аст. Chicago is a city. Chicago шаҳр аст. шашум, Spanish is забони испаниявӣ. Spanish is a language. испанӣ забон аст. Mexico is a country. Mexico давлат аст. A cow is гов мешавад. A cow is an animal. калимаи animal бо ҳарфи a оғоз мешавад. аз инро артикли n мегирад. A fly is fly паша мешавад. дар ин ҷо расмаш оварда шудааст. Is an insect. паша ҳашарот аст. Baseball is a sport. Baseball ин варзиш аст. China is Чин ин a country. China is a country. Чин давлат аст. Russian is забони русӣ ин забон аст. Russian is a language. мегузарем ба машқи дигар. Exercise 5. машқи панҷум. Let's talk. биёед гап занем. Small groups. группҳои хурд ё гурӯҳҳои хурд. дар ин машқ аз байни худатон як роҳбар интихоб мекунед. роҳбар масалан мегӯяд a language забон. Name a language номи як забонро гӯед. дар гурӯҳ чанд аъзое ки ҳаст, ҳамаашон яктоӣ мисол меоранд бо забон. масалан шахси якум мегӯяд English is a language. англисӣ забон аст. шахси дуюм мегӯяд French is a language. ҳамин хел ҳар аъзои гурӯҳ яктоӣ мисол меорад ва бори дуввум меорад то замоне ки дар гурӯҳ ҳеҷ кас мисол оварда натавонад. боз дуюм масалан мегӯяд лидер мегӯяд роҳбар мегӯяд an animal. ҳама бояд бо ин мисол биёранд ва боз давраи дуюм меравад то замоне ки ҳеҷ кас мисол оварда натавонад. ҳамин хел дуюм a sport, an insect, a color, a country, a city. бо ҳар кадомаш машқро иҷро мекунед. ин машқ ихтиёрӣ аст. хоҳед иҷро кунед, хоҳед не. лекин барои хуб кардани англисиятон ҳатман ин машқро иҷро кунед. матне ки дар ин ҷо мебинед, мо ин матнро дар дарси якум барои хондан ҳамчун вазифа дода будем ва дар ин дарс мо матнро як бор худамон мехонем ва пеш аз матнро хондан ду қоидаро ба шумо гуфтан мехоҳем. қоидаи якум, ҳарфи C пеш аз ҳарфҳои E, I ва Y ҳамчун C хонда мешавад. яъне агар баъд аз ҳарфи C ин се ҳарф ояд, яке аз ин се ҳарф ояд, ҳарфи C овози серо медиҳад. қоидаи дуюм, ҳарфи T ва H баъзан ҳамчун Z бо нуги забон, яъне the, баъзан ҳамчун S бо нуги забон, яъне the хонда мешавад. яъне баъзан овози the, баъзан овози the-ро медиҳад. матнро мехонем. Ben's birthday. Today was Ben's birthday. He was so excited. Ben woke up early and ran to the kitchen. His mom and had made a
big cake. It was chocolate, his favorite flower. Ben's friends came to his house to celebrate. They played games in the yard. They played hide and seek, ran races, and laughed a lot. Then it was time for cake. Everyone sang happy birthday. Ben blew out the candles and made a wish. He wished for a new bike. His dad smiled and brought out a big box. Ben opened it. It was a new bike. Ben was so happy. He thanked his friends and family. It was the best birthday ever. матн танҳо барои шинохтани ҳарфҳо ва хондани калимаҳо мебошад. ба маъно ва тарҷумааш аҳамият надиҳед. ба тарзи талаффуз диққат диҳед. барои тарзи талаффузу хубтар фаҳмидан матнро боз як бори дигар худатон хонед. мегузарем ба саҳифаи дигар. дар ин саҳифа барои мавзӯи имрӯзаро фаҳмидан мо баъзе мисолҳо овардаем. хуб мегузарем ба мисолҳо. examples ин мешавад мисолҳо. якум animal ҳайвон. An elephant is an animal. калимаи elephant бо и оғоз мешавад. аз ин рӯ артикли n гирифтааст. An elephant is an animal. A lion is an animal. Lion бо ҳарфи l оғоз шудааст. артикли a мегирад. Animal бошад бо ҳарфи a оғоз шудааст. артикли n мегирад. яъне a lion is an animal. шер ҳайвон аст. A fox is an animal. рӯбоҳ ҳайвон аст. тарҷумаи ҷумлаи якум фил ҳайвон аст. дуюм country давлат. Tajikistan is a country. дуюм Russia русияро дар забони англисӣ ҳамчун Russia мехонем. Russia is a country. русия давлат аст. сеюм Uzbekistan is a country. ӯзбекистон давлат аст. сеюм city шаҳр. Душанбе is a city. душанбе шаҳр аст. Kulob is a city. Kulоб шаҳр аст. Хужанд is a city. Хужанд шаҳр аст. Language забон. Tajik is a language. тоҷикӣ забон аст. Japanese is a language. ҷопонӣ забон аст. Chinese is a language. Chinese чинӣ забон аст. хеле ки дар ноти яъне қайди дуюм гуфта будем баъзе калимаҳое ҳастанд ки артикл намегиранд. ба онҳо дохил мешуданд номи давлатҳо, номи шаҳрҳо, забонҳо ва баъзе дигарҳо. мегузарем ба саҳифаи дигар. New words калимаҳои нав. калимаҳое ки баъд аз хатми дарси якум ба шумо вазифа медиҳем ин калимаҳое мебошанд ки дар ин ҷо мебинед. калимаҳоро як бор мехонем. Noun исм ё ном. Verb феъл. Article singular шакли танҳо. Plural шакли ҷамъ. Country давлат. City шаҳр. Animal ҳайвон. Insect ҳашарот. Language забон. Sport варзиш. Fruit мева. Vegetable сабзавот. Season мавсим. Sport варзиш. калимаи варзиш дубор омадааст. Cat гурба. Dog саг. Cow гов. Horse асп.
bee زنبور. ant مورچه. fly پشه. English زبان انگلیسی. Russian زبان روسی. Arabic زبان عربی. tennis football. color رنگ. color دو شکل نوشت دارد و این یکی از آنها می باشد. book کتاب. dictionary کتاب لغت. متنی که در این جمله بینید لیلی's garden، این برای شما وظیفه می باشد و این متن را چند بار خودتون خوانید برای تلفظتون را بهتر کردن. و در پایان چه که نوشته شده است، متن تنها برای شناختن حرف ها و خواندن کلمه ها می باشد. به معنا و ترجمهش اهمیت ندهید. میگذاریم به صفحه دیگر. در اینجا درس دوم ما به پایان میرسد و وظیفه هایی که بعد از پایان درس دوم ما به شما میدهیم. یکم، مشق های کتاب را به دفترتون کوچانید. مشق 3 و مشق 4. دوم، با شکل noun plus is plus noun یعنی اسم جمع است جمع اسم 15 جمله نویسید. سوم، متن لیلی's garden را خوانید. متنی که در صفحه پیش از این بود آن متن را خوانید. چهارم، کلمه های نو را از یاد کنید. کلمه هایی که در صفحه قبلی بود آنها را از یاد کنید. در اینجا درس ما با پایان رسید. برای تماشا از شما تشکر میکنیم. تا درس های دیگر.